जुजुलोपा नमस्ते ठुगुइले छिसान जना चल्न दिएको दु ठोख नेपाल भाषा एकाडेमी नीति अनक मिडिया प्रालिया नेबोया भाषा साहित्य व संस्कृति या सब नेवा एफएम 6.6 मेगाहर्ट्ज ठुगुइले छिसान जना दे फैगु ज्याजो ख झिमिसा ज्याजो अल थौया ज्याजोले जित प्राविधिक रूप ज्याकुटी पाखी ग्वालेना चला दिएको दु पासा सराना पाखे हौ थन पामेजु पिन्त नाप्लाय नीति थन जी येले वया छन बदो थौया जी पामेजु पेदी रत्नाकर उद्यमी महिला समूह अध्यक्ष अलि कोषाध्यक्ष नाप सहसचिव ज्यादी हजुर वेकअपी नाप खौची स वेकअपी नाप छि स मसिका न क्या गुजी अलि वेकअपी स गजा गुजाइना चला दिएको दु थैको विशेष खलबल या गुहेजी वेकअपिना पछि साची गुजाजोले लस्कुसिया से वेकअपिन मसिकान वेकअपिन गए पाखा छि सठौ त्या गुना जी हजुर चिकिन त चिमिसा ज्याजोले लस्कुस त्यो हजुर डक्ले नापाला आफने पाखे आफने मसिका छ ब्यादि सले जिठो नेवा एफएम न्यानामी सकस्त जिगु दलपा जी सबिता बजारे जी रत्नाकर उद्यमी महिला समूह या अध्यक्ष ज्या जाइना छनुदु अले रत्नाकर महाविहारे जी थाहा जनात्नु हो जिठन तम बहुमत सम अले जिउठो महाबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तौदु अन्चेजी उपाध्यक्ष ज्या जाइना छनुदु आ लचगे विषय खलाउ भाषा जी चाहिँ जिउ छे चाहिँ सुन लुटेउ जिउठो टिबेटन सामान्य लुटेउ जाया ख अले जिउ हान थये छौ अलग लजगादु जिउ कुसन त ल बेडशीट अयो मलाई डिजाइन याना थमिसमा डिजाइन याना अले जिउ इन्डियन चाइनिज मलाई अयो अयो न मिया तमुदु हजुर आकने न मसिकास करे कार्यक्रम में नाम दिनु सकल सिटाजीको जोजलपा जी निर्मला बजार जारे जी सोनी चाहिने एखालो के ख चाहिँ चाहिँ गठन खबाले अले जी चाहिँ रत्नाकर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड लेखापाल जी चाहिँ नजनो ख ओके अलावा न तो देवी फाउन्डेसन नेपाल लिया ओके न आबद्ध छ हजुर अले आजले पटि मसिकास नमस्ते जोजलपा तपाईँ न्यानामी पासकिन तपाईँ न जो नाचर सूर्य बजारे जितनी रत्नाकर उद्यमी महिला समूह सहसचिव ज्या जय नाच्नु ख जितनी रत्नाकर उद्यमी रत्नाकर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कर्मचारी रूपमा जय नाच्नु ओके अलावा चाहिँ जी छे सिलाई याना न छु हजि त जय याना हजुर याना नाच्नु हजुर ठौची चाहिँ रत्नाकर उद्यमी महिला समूह योपति पाखे ठौची स खलाटेनको जो कारण चाहिँ ठो रत्नाकर महिला उद्यमी महिला समूह चाहिँ वास्तविक प्रयोग गर्छ खोजाको उद्देश्य कया गठन यानुपति समूह खाली सत्या जिसन ठो चाहिने मलाई छौवा झिबेनी सकिन चाहिने एकदमै न्याउन चिज एकदमै कता छे जग्गा सीमित जो मलाई अब के टय जिसन चाहिँ मन न्याना ट्यामाला मिस्टर न किनो या जायामा तै छौ मलाई के टय वाजादा छिप्पाले जको मचोसी चिनोया न अले आ छौला मन मिस्टर गेटवा हजुर हजुर या सा वा ममसो छौले टोले चना न वा त ममसो मलाई अब यो मसिका चाहिँ छौ पुतले चना स्टी सपा जेना छौ सिद्धान्त न धुने जियो मलाई याबाट सानो पुतले बल्लै टाइपको छौ सिद्धान्त ओके तो आगो पिछा डेटा दि सिद्धान्त के गेछ रत्नाकर उद्यमी महिला समूह सिद्धान्त एटा चाहिँ मति नजरिया नाम चाहिँ या मिस्तामा छौ जया माटयो हिसाबमा याको चाहिँ यले महन छौ हिसाबमा याको त जिले चाहिँ आम नम उठे चाहिँ मलाई अब कसले जना यले चाहिँ नि छौ वटा भाइ ओइ हिसाबमा चाहिँ नि त्यसमा छौ पुता देखाउ खाको पछा देखा अले अब बडी बजेट न याना उनी त हिसाबमा बजेट याना वए टेबा चाहिँ नि जिसा छला उनी त्यसो हिसाबमा अले खै याना छ अले ठोचे आको पिछा गठन यानो चाहिँ के वर्ष गठन यानो चाहिँ जिसा 2069 साल फागुन महिना चाहिँ जिसा
गठन यानो जुल तर जिसो नगरपालिका एक डल्टा यानो चाहिँ नि 75 सालमा 75 सालमा 75 सालमा चाहिँ नि डल्टा यानो छ हामीले चाहिँ आज चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ झिसा चाहिँ दन्तय यानाए सम उद्यमी महिला समूह है आफू साथै बस्ने याना हजुर आज ठिकै सविता जी पार्टी पनि सविता जो श्री भाषा उद्देश्य वेपन तयार गर्ने चाहिँ आफू झिसा रत्नाकर महिला रत्नाकर उद्यमी महिला समूह रत्नाकर जी ठुका डिपा आखिरको साथ चाहिँ यसले चाहिँ गजाउ परे चाहिँ ज्याना दियो गजाउ जाया त्या सिलसिला चाहिँ मलाई दक्षिण पहिला दक्षिणामा नाचदामा जिमो समूह न चाहिँ महिला चाहिँ सशक्तिकरण या जाया हजुर पहिला महिला चाहिँ चाहिँ समूह गठन जी खतमाए जिमो सँगै छ महिला चाहिँ छौ इम्पावर होउदु छ हजुर इनके छौ आत्मबल न विकसित जा होउदु छौ सेल्फ कन्फिडेन्ट न इनके डेभलप चला एकसँग चाहिँ आज महिला समूहमा चाहिँ विभिन्न तालिम तकिया कार्यक्रम न याना तालिम पाए चाहिँ सब एको खस्सीका आज सिलाइ तालिम सिलाइ चाहिँ दक्षिण पहिला ड्रेस डिजाइनिङ तालिम दियो का हामीले एडभान्स रूपमा एडभान्स अछि बुटीके चौमे थमा टीचर तया एना तालिम दिया वो तालिम पाए चाहिँ एको लान न जोका हजुर समझिए ढामला मलाई समझिए वो ट्रेनिङ एक कया चाहिँ याना छिनो श्रीमन्त ग्वालियाना न हाना जी खय अलग्गै पोछौ चाहिँ याना छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ छिटो फाइदा ज्यादा अलि समूहले न यो फाइदा ज्यादा समूहले न हजुर हजुर आजिसमा चाहिँ तो समूह यो लागि अथवा त्यो जिउ टोली लागि चाहिँ विभिन्न याना छ आठो जाच गर्दै आए हजुर ट्याक्स आदुसी पहिला अभ्यास गर्छ नि प्रेसर जाति नाच्नु होला ए समूहलाई समूह दि सबिन छतना जिसँग अलेजिको सचिवसँग रमिता बसतारे निमन्त्रणा चाहिँ प्रेसर जात नापे नाच्नु समूहले चाहिँ पास पिजको खला के थियो भाइ टोलले दाइले जिबी टोलले ठोक्क ठाकर महाविहार हकपाल थियो ठाकर महाविहार चाहिँ कुमारी बाल ल्यान मस्यो अपस्न हाले अनि बाले त नाइ जिबी प्रेसर नापे ओले टोले चाहिँ वही का यो कोही नापे आयो हजुर हजुर 30-35 जना एलैका अब त पछिया नाच्नु चाहिँ टोल बाचिट त यो को सहयोगै झुका हजुर हामीले हप्तै पछि चाहिँ झिसा चाहिँ वा प्रेसर नापे नाच्ने पले पछि औपति प्रेसर अप एन्ड डाउन गर्जे आचन थियो सिया चाहिँ माथि त त्यसमा हाई प्रेसर डक्टर थावनी सल्लाह दि होला अलि छोटो खमा ध्यामा छ कि त प्रेसर ब्लड प्रेसर नापे आर्थिक सहयोग आर्थिक सहयोग चाहिँ छिटो चाहिँ रत्नाकर बचतकारी सहकारी ल्याएको अन बाँकी चाहिँ ढाडु बेग्राव जस्तो प्रेसर नापे सामान त छिटो सामान्य माल नापे पिन्ट चाहिँ बत्ती ज्याला आचा खर्च टोल बाहे चाहिँ जिउडाको साथो महाविहार बाहे जिउको चाहिँ एकै सपोर्ट हो महिला टेटरिया हजुर आठन आज किन दु मलाई आज बाहेन सपोर्ट दिन्छ संरक्षण समिति बाहेन सपोर्ट हो अठे सपोर्ट दु कारण नै जिन्छ चाहिँ 16 वटा यो बजेट धन चाहिँ तांकर महाविहारै जग्गा छ खाली भु 4 आना जग्गा चाहिँ बाल वृद्ध महिला अपाङ्ग ढ्या छौ समुदाय भवन देखा छन् मतलब चाहिँ पिनो लागि रगा चाहिँ लागि सार्वजनिक देखा छन् वो अलावा चाहिँ बस्ती सधैँ निक्स होलबडी केस जना जुन होलबडी केस हैन समूहले चबिन त न टोल बासी केटा न अले ठो कार्यक्रम न जित रत्नाकर बचतकारी सहकारी आर्थिक सहयोग चाहिँ बिहा चौंडो होला ग्वालियाना चौंडो जिन्छ अले वो अलावा चाहिँ निक्स महाविहार सरसफाई न जाइना छ त्यसको शनिबार सफाई आजको कोरोना कारण न थप्पै दिन होला रोज सरसफाई जना या मफ्या चौंडो जिन्छ अले ओके अतिरिक्त चाहिँ विभिन्न प्रोग्राम त जे आज नि छ न स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्यले आज चाहिँ उनी नि तो कुसय ख मधुमेह व उच्च रक्तचाप यो चाहिँ शैक्षिक परामर्श कार्यक्रम याना अले हाना थन उखन सेन्ट जेभियर्स कलेज मस्तिष्क सो प्रोग्राम त हो बचित
डोल्पा चोपी मस्ते लागि मला डोल्पा चोपी मस्त हो जिरा चो सहरे चोपी मस्त गुली पा इम गुली दुख दु जिरा चोपी गुली सुखिरा पुरा भिडियो चित्र केना भिडियो केना अइ प्रोग्राम त हो कमला अले ठो प्रोग्राम से ढुंगा चाहिँ अले इन्सान चाहिँ छुन डोनेसन न मागे त अले समूहले चाहिँ बिना डोल्पा स्टेसन उ प्रोग्राम सया यो कोगा अन्तै सिके थागु खनि अन्त मस्ते त अले आर्थिक सहयोग दिला यो मुंगा छ त आर्थिक सहयोग दिला होला समूहले चना आर्थिक सहयोग दिला अले मेरो छौ चाहिँ जिक्सा छौ जाय ना त छोरा त समूहले चाहिँ पनि हो के छौ अछि कोष दिएका का जिक्सा 50,000 रुपैयाँ चाहिँ अछि कोष दिएका अले वो अछि कोष ब्याज चाहिँ यसले पञ्चरा होइ नि अले वो पञ्चरा यो दिने चाहिँ जिक्सा दान दियो जाय ना ठो अलावा चाहिँ छिटो 16 वटा ताकि चाहिँ 16 वटा न दे दासा 16 वटा दक्से ठन जेले चाहिँ दक्से महिला समूह दु वटा ठन 22 वटा महिला समूह दु मला वो समूह यो न 16 वटा 16 वटा अहिले डक्कै छम महिला समूहको एक्टिभ छु त न अहिले हाना ठन ललितपुर महानगरपालिका चाहिँ उत्कृष्ट महिला द्या चाहिँ अयो छौ अवार्ड ब्याटो मला वो अवार्ड क्या किता नला यहाँ नि कम्पिटिसन मला जयामा सोखा छु अले 16 वटा हैन विभिन्न तालिम चौ गई अयो तालिम हैन वना छु त अले नगरपालिका बाहेन तालिम भई अहिले न वना छु दु सहभागी ज्या छु त अयो 16 वटा चाहिँ नापयो माग चाहिँ 18 19 20 गते चाहिँ पोखरा भ्रमण गर्दिङको पोखरा भवन छाले ढाका पोखरा सम्पूर्ण देशंगे ना जाइन चंदु अले पोखरा वडा चाहिँ गेना मला थैति समूह त वडा चाहिँ टोल बासी त चाहिँ गेना या इंसान याना चंदु सिक्यो हिसाबमा चाहिँ अधीन भ्रमण याउदु अधीन भ्रमण ने जीव अले कोषाध्यक्ष निर्मला बजाचारे निमो हामीले चाहिँ आफ्नो पुस्ता चाहिँ महिला समूहले चना चाहिँ एकदमै बाबालाउपट्टि नै जइन आएको छ ल सेक्यु न खजु ल्याएर छ गुले चाहिँ सेन्यु खतला जुआएर हजुर आफ्नो पिना पछि पकली पछि साखना खलबला कियाको चाहिँ रत्नाकर महिला उद्यमी महिला समूह बाके हरेक ठिठी कथाया शिक्षा जुल स्वास्थ्य जुल अले महिला ते विशेष नभएको पिछ यो पुरै जाइन आउला छ खै विशेष हाकला छिस खलबल या बाकी हो भने सूर्य जुल नाच हाची सविता जुल खया दिला ठुके विशेष अझन म्यो छु आखर पिछ याना चौगोपट्टि खट दस आखले पाकेला छु अच्छी सन्तनी वो अलावा ना सविता पौजो तयारी किन त वो अलावा चाहिँ तो महिला समूह असिन गठन जी रुगा छु भजन छौन जिसा सक्रिय रूपमा हटाउन चलाउँदो प्रत्येक शनिबार हैन आको कोरोना जे या चाहिँ बन्द या भजन खलर दिएका मैले चाहिँ अब त ज्यादा पियानिस्ट है नम्बर भजन खलर नेमा अब त जिया हजुर मेरो समूह गठन याना प्रत्येक शनिबार रूपमा शनिबारपट्टि कहाँ नि अघि चाहिँ खाद्यान्न वितरण थियो कोरोना यो अहिले चाहिँ राहत यहाँ नसुन्नु हजुर समय पाखे यहाँ आफ्टर पिछा चाहिँ राहत वितरण खाद्यान्न हजुर आगुली मेरो ठाको पिठा टन ठाको पिठा चाहिँ महिला समूह समूह हजुर राहत चाहिँ टन्टा हजुर कोरोना यो कारणलाई एकदमै आज हजुर पसलमा बताउँछ एजा चाहिँ आज समूह पाठ्यमा छौँ 8 खाद्यान्न छौँ बच्चा गाली या हिसाबमा चाहिँ सदस्य पिण्डहरू रत्नाकर उद्यमी महिला समूह या सदस्य पिण्डहरू छौँ बच्चा खाद्यान्न राहत वितरण यहाँ हामीले चाहिँ आफ्नो पिण्ड चाहिँ यसले
जुन थो रत्नाकर उद्यमी महिला समूह चाहिँ हरेक खासे चाहिँ ठिठी कथा चाहिँ जैना हुआ छ होला जस्तै कि बचत समूह योपट्टि न जग छौ जग म खोजेर छौ सहकारी पाखे जल केपट्टि हाना अलावा हाना आपत्ति साथै भजन खला न जुल ट्याबले चाहिँ उखेन स्वेबले चाहिँ एक मुस्तै रोपटक छपव छढिए जियो हिसाब जस्तो न चाहिँ आपत्ति साथै समेटे नाइने हिसाब चाहिँ गुली भजन खला पाखे गुली सहकारी पाखे गुली समूह पाखे चाहिँ आपत्ति साथै जैना छौ खण्ड हजुर जी चाहिँ नाम संगति पाठ समूह छौ चाहिँ जी तो डक्कै तो रत्नाकर महाविहार रत्नाकर महाविहार ये तो सीमित चाहिँ नि छ बचत कठारिन सहकारी नौ खले नाट्यो छ ल हजुर आठै हिसाबमा रत्नाकर महिला समूह छ ल मलाई आठो भजन न ज्ञान दे भजन सौंदे आन रत्नाकर महाविहार ये प्राङ्गणय खकाठन हजुर आठै जिया डक्क छ पाँच जोगले चाहिँ नि डक्कै छौ हना खावे चाहिँ नि हजुर त्याबले चाहिँ झिपी मिस्त चाहिँ सुन कम मजीमा हजुर झिपी डक्क चाहिँ 101 योपट्टि खर योपट्टि भजन ने ध्यान मी जाउँदै सके अपाज ल मिस्त चाहिँ नि अब त जो लिखन मरो हजुर जुना तो मिसा पछ ध्या मन स्थापना जो सांचे चाहिँ नि मिस्त न न्याठा न जिमा द हिसाब चाहिँ नि नापला नाम संगीत बोल्नु अयो डके मी जाउँदै सके झलने मलाई हजुर आको पया चाहिँ टक्क छ बने जो पाखे चाहिँ नि जे नाम संगीत न मिस्त न अब त झल निजन्द नाम न मिस्त न आठो जस्तै आठो भजन ने न झल ज्ञानन्दय भजन सङ ओके न जे मिस्त न थ जे बिहारी पाखे चाहिँ मिस्त न अब त जो चाहिँ खण्डटा हजुर ट्याबले चाहिँ झिएले छपी मिस्पिन छुकेन चाहिँ छुन कम मजु सुस्बिएले सुन कम मजु ढाटेला त्यो चाहिँ हरेक क्षेत्रले भजने न उतिकय न्याउ जुल ट्याबले चेवयो के सहकारी पाकेला उतिए न्याउ जुल छ उद्यमी ज्यान उल्टके झिपी चाहिँ न्याना वना चौपरे चाहिँ खण्डटा हजुर छोड्यामा सो हजुर अलि जिउ सहकारी रत्नाकर बचतकारी सहकारी चाहिँ उठ्न उत्कृष्ट सेयरयु पनि न छौ नवौडो उत्कृष्ट हजुर शिल्पा त्यहाँ दिए हजुर शिक्षिका चाहिँ यो प्रयोग चाहिँ भित्रनामा बेसना बनाले अनि अझै महिला पे चाहिँ हनिवनी फेमा अझ आफन्थे जापनु सल चाहिँ अझ याचुको टाका चोपे छ महिला पे चाहिँ अझ न्यानु वेको छ मिसा करके अझ न्यानु वेको मारे उद्देश्य कया तातुना जनाए न्यातावे जनाए छिमिसे जाजो ल ए जे आफन्थे जापे मिसा करके नाप्लाडा खोज्दा एकदमै डेटा अले अझला आफन्थे चाहिँ कया चोपे सोचे त अझ न्यानु फेमा अझ भाषा वन फेमा राखेर नेवा एफएम नाप्नाको जो व्यक्तिगत तर्फ पाठेला हजुर जी हाल सूर्य जो पाख्यो भने सूर्य जो आज जस्तै कि आफ्नो समूहले जना आबद्ध जुवा जाय आउट ठाउँ थाहा छ आफ्नो यसले समग्र यसले हिसाब अस्ति खसा छिम महिला त्यो छिमिस त्यो जे खला भने जुन समूहले जना गुली सिलाई गुली जैना जोड्दा त्यो मेपी यसले चोपी छिम महिलाको चाहिँ मैले सुसुद उद्यमशीलताले खण्ड लगान अनपेक्षा चाहिँ जैना जो खण्ड गुली तनी वो यो जैना चोकी न खण्डो मलाई गुली तनी सिलाई अछि ओ एडभान्स से वना असिना ठठयो असिना ठाउँपट्टि चाहिँ जैना जैना हजुर हजुर अनि त्यहाँले चाहिँ जी अपैना निएन कि यसले ढाइ लागि चाहिँ मूर्तिकार त यो कोही डु ध्यान जिनिएन ठाउँ पनि आगुली गुली चाहिँ लकडाउन कारण हैन चाहिँ सामान चाहिना वन मखना चाहिँ एकदम केपट्टि चाहिँ यो अर्जुन ठाउँ के विषयले चाहिँ छोटा यादेला आठो लकडाउन कारण नयनाला झिठो न दुको आठनला छे जाई पिन्जुल ठठ यो क्युरियो बिजनेस पिन्जुल इमो जा चाहिँ एकदमै ठप्पै जुडुका ठप्पै ढासा जुडुका लामला छिना नेउ टाइम जुडुका तर बुल्ट त नै मला लाफा छैन ए जा चाहिँ दुस्तो न थाबे आ जोंदु ए जा आठो दिमो सम्भवना उदिम महिला सम्भवना चाहिँ छुसो तेनु ढासा ठो ज्याला आ लकडाउन खुले ज्या बालना वइजी मला तर चाहिँ विकल्प यो लागि चाहिँ छ घराइसी सामान त उत्पादन यानुले प्रयोग यो सामान जस्तै कि टर्स्ट जुल मलाई हर्दी झोलसाबला याना चौडु बेजिसन नापै ट्रेनिङ का झोलसाब ठठ दिन चाहिँ ठठ दिन त डेका छौडु अब न छौ हिसाबमा म चावे ख ख ख भन हजुर
झोल साबुन फमिक्न उत्पादन ना झोल साबुन पाउँ हिट मार्च त युज नि ओके नानो आबटी त योको छे त चाहिँ भलसाला डुज ल होला अब गिरासा नि सेभिङ इज अल्सो अर्निङ भन्ने मलाई बचत चाहिँ यहाँ नचाउँदो का महिला देख्न खन्नु छ आज थै छे छे तजको जुल आ मार्केटे बनि छौ विचार चाहिँ थै सामान उत्पादन या नु छौ आ समले उन्छु मनु निस्कपिन्छु नि त्यसै छौ छौ ग्रुप देख्यो छौ छौ ग्रुपमा छौ छौ उत्पादन या अले मार्केटे वन्नु ले तायो चाहिँ अपने साधारण सबै न अपोसिन थै खटौ आ थै आ माग्यु पाखे चाहिँ छौ बिहत सोचे ना मलाई यो के आठ के डला होमवर्क को मानि होमवर्क हैन प्लान yana चाहिँ छो जाइया या एउटा चाहिँ सोच हजुर साथै आफ्नो आगरमा छौ सरकारी उपाधि पर्न जुबले चाहिँ छौ मिसा ज्या छौ उपा रूप मोठासे डुबलेला मिस्ते लागि अवश्य छ सस्ले नगेल ओ अलावा न चाहिँ आ छौ भाषा छिपी चाहिँ आ पिने नापा मे पिनो ज्यायो पनि भरोसा छिपी छोरो पादे ताइना न ज्या आया चाहिँ सब ज्याइ नाचनो पि मनोटेटा चाहिँ अब ज्या वर्षा त न चाहिँ छिपी चाहिँ कमजोर मजुसी ठौ दुनिया दुपटी ज्याइ तय छिसा लगानी याना खैठाए छला चाहिँ न्यानुवनी मा रे अयो सोचा चाहिँ आकल पिसा चाहिँ खुजा झ्याक्छ त्यो हजुर एकदमै सही हजुर हजुर आज हाम्रो टुकी निर्मला चाहिँ पाखे भने गुलिसा मोनोटेसा चाहिँ अपसा छुडाइले ल्याएर चाहिँ समो मडन बोले चाहिँ जिथाउ पर्थे बिटा चाहिँ छिके ग्या समो डेरगा चाहिँ ठर्जुलो भ्या खमिसा ठर्टै एकदम युपा हो पनि खयो पोखना तर आकल पिसा त ढाउ पनि पोखसे बेला युकमे न्योनी चाहिँ आकल पिनो वेट होला तर जब मरुन बोले आकल पिनो अवस्था गयो त्यसा आठौं समूह डेरगा चाहिँ आकल पिनो चाहिँ फुल्टाको होल ल्याएर उके मरुन बोले चाहिँ आकल पिनो अवस्था गरे आखिर पे चाहिँ समाज गेरा चलाचल पे ख के विषयले छटायो छौ थोक विषयले चाहिँ नि जे रहेका छौ हिसाब मलाई पर्छ मनोमास खन्याए कि ज्ञान मलाई हजुर छौ महना नौया माल्य मास खनाए ज्ञान हजुर नौयाला छौ अलगै डनिगा मलाई खै नाचौ ढे ज्ञान ठटाए मलाई अब ये चाहिँ नि समूहले चाहिँ नि महिला पिण्ड कस्ताए जोपटी खगाट तर जुन थो समूह डेरुङा चाहिँ नि मलाई आते थुली नौया टन ठटा चाहिँ पचा ग्यासानो पचा महन हौसला चाहिँ बढे जुडुगा हजुर हामीले चाहिँ छम जी मिसतके पिसा याना जोपी ज्या अन नुवा कि खैटस त्यसले जिमा या पे छौ चाहिँ आत्मबिट हौसला हजुर म चाहिँ त्यो खण्ड त अले आना छौ चाहिँ नि आना प गनगना जित प्रोग्राम त महन प्रोग्राम त्यो चाहिँ सहभागी जुपटी या जस्तो गया छ नि ए सहभागी जित चाहिँ नि ओसे ओली चिली ए वनी ढ्या सरे जो बिन्दा स्नेह हजुर तर आ चाहिँ आवया चाहिँ नि ए वनी ढल्ला चाहिँ नि दोकान पाया सुसे कि सिके त्यहाँ बोले तालिमे सहभागी थियो अहिले चाहिँ तयारी भएका आ चाहिँ दोकान हजुर त्यहाँले चाहिँ नापो चाहिँ अपोए जी अझ सेव खर्च चाहिँ गए नेवा मिसके हो जी नेवा मिसके चाहिँ यो कोही पार ध्यान ठाइ मलाई एजिया चाहिँ आ संगठन अजाप्य गएर मिसकेर खाना खय खजी अनि स्वेव खर्च अनि स्वेवलेला झिनेवा मिस्टर नला जाए पेन कम ल मजु कम मजु तर झिने नो आउ के चाहिँ सुजल लिउ ला हजुर अझै अजन को सोच चाहिँ यानी त आवे समूहमा यो कोही जाइ छ त्यो बिचारे चाहिँ मलाई समूहले इन्भल्भ जी खत्म के उके चाहिँ जिना त न दाइ नि पता कन्फिडेन्ट वया वय मतलब आत्मबल वया वय जिन छ या फैला छौ आ वया वय अले जिमु समूह न त मक्के आमे मेउ न समूह यो ट्रेनिङ तल दया छ नि तालिम तो वया छ नि कार्यक्रम ज्या छ नि अले छिटो थन वडा अब 16 वडा यो महिला प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि सम्म इको हेल्पफुल छु मलाई अन पाखेन इको तालिम तो वया छ नि एजिया चाहिँ समूहले जिखतमा चाहिँ परिवर्तन चेन्ज चाहिँ वइथे त थम एक आसो जिमुए समूह वल्ला समूह वल्ला का चाहिँ थे थायो थब इच्छा व प्रकट गर्दा आदिको जिमु समूहले थ बिमला बचतारे दु मलाई अन्त चाहिँ जिस स्पेशल ट्रेनिङ छ आबिया नगरपालिका न वया छ नि छिरले नगरपालिका महिला टेटर या समाज कल्याण महाशाखा पनि ए छया 6 महिना स्पेशल तालिम छया अले आ बालकै जाइन त
त्यसो चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल जुरो हजुर त्यहाँबाट चाहिँ हजुर अब जाया त आज जस्तैलाई भन आर्थिक रूपमा चाहिँ नि ग्वाली क्याटर चाहिँ नि कि म चाहिँ छे त्यहाँ मलाई हजुर अहिले ज्या पनि ऊ हिसाबमा चाहिँ नि झिरा ठोसम्म डुब्ले चाहिँ नि सुन ठ ज्या याना भन छ ज्याया चाहे जुल ढाँछ चाहिँ नि आर्थिक रूपमा कमजोर ज्यादा छ एउटा चाहिँ नि झिसँग सम्म पाके ऋण बिहान झिसँग याना जनाउँदो का हजुर हजुर एकदमै प्लस पोइन्ट डुब्ले चाहिँ नि महन जस्तै ज्याया त चाहिँ नि एकदमै प्रेरणा मिले जुल्ने मलाई आर्थिक कमजोर ज्यान झिसँग ज्याया छैन अहिले टाइममा चाहिँ नि झिका एकदमै हेल्छु बाटो हामीले चाहिँ हमेसा सुया पट्टि चाहिँ उके कन्फिडेन्ट नडु उके चाहिँ छौ कलासिप नडु तर मेरो पिन पाखे चाहिँ लगानी याबलेर सुजुर ह्याना ज्ञाना चाहिँ लेबो ऋण क्याटा थाकुने मलाई हरेक चिज अयो पाखे चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ छम मिसाइटा छ भाषा बिबले चाहिँ उइटा न्यामेटा अफ या उइटा चाहिँ छम उद्यमशील बनाया फुटै पनि आफ्नो चाहिँ सोच याना न चाउँदो मलाई सजेस्ट गर्दै मन कया याना न चाउँदो टाइम फुला हाना उठेर हाना महन याना न चाउँदो हजुर हजुर आकन पिसा चाहिँ यो कोही बालापट्टि नै जाइरा चलाएको बेला यो चाहिँ आकन पिन्टा चाहिँ अझ समूहले चाहिँ सुयास बाले छ अझ ठन्टपि छिएले चोपि चाहिँ हामी तके पिन्टा चाहिँ गेना छपो छदि या छ जिरो आकन पिन पक्कला सोचला दया दैजी सियाना यो चाहिँ छिपि अझ छपो छदि जी पै दक्स्ता न छौ रोजगारी या कोही मला छौ छिपि चाहिँ अनपिन्टा चाहिँ छि मिस तके पिन्टा छौ आत्मबल बिउ जुन आत्महत्या चाहिँ आदिले अरु या कोही चाहिँ आकन पिन अयो छु सोच आदिले गरी या चाहिँ झिमिस पिन्ता चाहिँ एना या उठे आकन पिके सोच आयो छोडो आव या चाहिँ नजाकमा ध्यान दिरे नि मलाई केही पनि विषयले चाहिँ सुयो खस जुन व छिसा दक्षिण उद्यमशील छ एक मुस्त अनपिन्ता बजार व्यवस्थापन या नाबियोपट्टि छौन जटा आदि उठ्न भयो अर्जु चाहिँ अझ आकनरीको चाहिँ एना सोच तया पनि ध्यान हातेला उके लागि चाहिँ एकदमै आकन पिन्ता चाहिँ राजस्थान अब बालको चाहिँ झेपिन्दा अब छुमा ध्यान मनाउँछ राजला आछि चाहिँ ज्याजुले चाहिँ छिसा खलाला चाहिँ छिटे ज्याजुले चाहिँ छि इना को जाते न जो काम हैन चाहिँ जी छिपिन्ता नेन मफको खले छिपिन्ता क्यामा तिवको अझ छु ल्या फलो खटा दासा आखर के सब पाचा गल ठ बिचा खटा आतेछ जितो त्यामा सु वे ख जिबी आज म छौ स्लोगन न दु महिला समूह समस्या पुचले बलाई मलाई ओके चाहिँ पुचले जना जाएनु पुचले जना जाएले चाहिँ मन सफजी मल अले आज पटिता जिके तालिम न दे मल ए चाहिँ पुचले मुना जाएनु जो वे ख छौ छम्मिस जानी वन्टा चाहिँ हो चाहिँ छिके ते मा हजुर हजुर भलाकले विचार चाहिँ जिवेका जे ठयो समूहले जब सीमित मजेसी मलाई खान येले बोले न महिला समूह त दु इपे महिला समूह न पन अब मेपी महिला समूह ते संगे न जाइना जानो मलाई मेपी न पन जी संगे न जानो दु मेपी संगे न जाइना जानो वो जी चाहिँ मे सला देता मलाई म सो जी सम सोपते मेरो म महिला समूह पाहिन जी मलाई सिका चिकेनु उठाएका हजुर हजुर र वो जो कारनाइना चाहिँ आखिर पेशा चाहिँ एना या उठे पनि सोच हजुर आखिर त सोची मिस्टेका चाहिँ गेना या त आ सोचे जे अझ ठोसौ ढ्याड असि दुथे सोट आयो पनि आखिर पेशा भयो बिचारु हाम्रो चाहिँ ज्या माछा जाबो त्यो यो मर्या अछि ज्या त हमेसा त्यो दिया ग्वाल नाच याना मलाई आफिन मसौ चीज में बिस्मा पखे सेका थ मसौ में पखे सेका वो थ मासु पनि में ग्वाल गिलियाना वय तम पखे ग्वालिना छिना आखिर पनि बिचार हजुर छिकिदा नाफनाथ यो पुया चाहिँ एकदमै लेट आलो छिमिसर गाजे जाजो लाखा जनो जे छिमिस पनि तातै छ न्युवे यने न्यानी वनी नेकी जा यो तातुना जरा लाखा या छ आफु पुदन नाप्ला ना एकदमै साफा जे छ त्या का छ जे ए जा चाहिँ आखिर त्यो जाबे मिसका के अचन जे हातमा नाप्ला दै रे फला सकासे आखिर पनि छ खौया थु ई बियादी र आखिर पनि यो पुयो पुसिबारे तो जी नेवा एफएम जुना जी मिसा रह्यो ज्याजो जुन तयारी ल ओ ज्याजो चाहिँ सिके बाला
ale tho ja zo le jin da no chung ba di ka no well jin da ya opportunity mo ka pia bi lo okay lagi okay sudah dia हजुर खसे इरो चुलाका जाता भाषा सिक्रिन पर्छ हातन छिसा नाप लागु बताएपछि ठाउँ या ज्याजो पाक्ने भाषा सिक्रिन भएको चाहिँ नाप्रा प ठाउँ या जित प्राविधिक रूपमा गलेना चला दिम पासा सरामा यतन सुबा देसासे जे अनिता यतन छिक्रिन गुन्यन स ब्यागु पुजा बियादि स ठाउँ या त ब्या सुबा जेमा भ्या